Maikutlo a kwa godimo mo sekolong se segolo sa Jim Chavani. Baagi ba mo letshogong fa a ne a bua mo boemong jwa batsadi kgosi ya selegae o rile ba gakgamaditswe ke tiragalo e mo go maswe. Khosa se ikuetse go lefapha la thuto go tsibogela ntlha ya dipalangwa tsa barutwana ka bonako. Hitchhiking of students or learners in the country is still going to proceed, and it's not something that is more safer. That's why we are pleading with the Department of Basic Education to provide us with scholar transport. Mokurutamaga wa thuto Pholi Bushielo a re ba sa letile dipegelo tsa go tswa mafapheng a farologaneng go bona se se ka tswang se bakile kotsi. We will be able to act on the report. But for now, I am going to appeal to you that we make sure that we bury our learners with the dignity that they deserve. Lefapha la Tlhabololo go le simolotse ka go thoba ba malapa a latlhegetsweng le barutwana maikutlo.